Sibay le vek ule politics le Thu Thar Thlirna episode somli pakhat na kan lo lom le vek chu kan episode nu nung pero episode somli na kan ron soi to ang khan Ukraine le Russia ram ai o te khan in biak na an nei don ti kha kan soya ti chuan kha in biak na an nei tur kha me ni som poruk zur top ti khan Turkey ram khopui Islamabad ta Dumol Basi Palace a mai chana in biak na chun nei ta a amairo chu heta hianin Ukraine President Zelensky a chuan Russia President Vladimir Putin a haron kaltak lawa chuan a ai o in Defense Minister Rustem Umerov chu Ukraine ram ai o palai te ho turin atirta a Zelensky chu tel talo ni chu ti chuan Russia lam hi Vladimir Medinsky an ho thunga hen in biak na hian Ukraine ram ai o chan ve te chuan in sipai in thuamin an ron kala chumian en tir chu an ram chuan be tok mek ti lan tirna turin an ram ai o palai then khat te kha sipai in thuamin an ron in thuamani hen in biak na bultan nan hian Turkey Foreign Minister Hakan Fidan a chuan in a kai hroya ti chuan thu soya an in biak bultan na a han honga chuta chuan Ukraine le Russia chuan an hmalam huna kongzo tur pahnih du thlan tur an neya chu apakhat chu remna kong ania adang kong dang le chu nun na lak bel le thil ti chiat bel ania chu wangin du thlan tur pahnih an neya hian ngun taka ngai tuain biak na neya an du thlan na chu kong dik zo tura a somna a soi masa te chuan in biak na khanei tanani ta he Ukraine le Russia sarkar ai ote in biak na hi darkar ni ai rei lo deuh ni an nia chota chuan Russia lam hian Ukraine lam ta na pom theilo tur thil phut an neya chu Ukraine lam ten sipai tuna an da na hmuna tanga lak le tan phuta chu Ukraine lam tan chuan pom theilo ani tin anin biak na hin soi chun nia Russia lam hian Donetsk cha te Luhansk cha te Zaporizhia te le Kherson atang tin Ukraine sipai te anin la chhuak turani atia amero chu helai hi Ukraine hianin an ram nia chhal le an ram hnuaya om thina nia amaro chu tun tumanin dawa hian Russia hian heng province pali Donetsk le Luhansk le Zaporizhia le Kherson te hi Russia hnuaya om tura mo independent ram nia Russia tran pui thei ram nia chanti ran tuma chu wangchun helai ram province pali te in chu hin aviawa chu Ukraine lam chuan in heng province pali tanga tura sipai an da mek te lak chho chun du lawa in biak na a hianin in rem na mumal takhemi chung changa hi chuan an nei hlei thei lawa ti chuan amairo chu hean in biak na hi a hlo cham hul hual tia soi thei chu ni lawa maro chu in ka hai amo khatiang ang chi kha chu engba an ron soi fel hlei thei talawa chu ta chuan an in biak felna hian thil pathum han in biak felna ne chung a chuanin mitang anin kolsak te kha in thleng ton anin rem tia ti chuan an in biak na hianin Russia le Ukraine ram president ve te in biak dan tur ngai tu ani se an tipoka tin chu ta chuan an thu ngai tu dang le pakhata chuan in ka hai om theina turin ram pahnih ten an hmathlir te that takin lo buat sai sela chu in biak na dei le huna chhop chu ani se ti te po an han rem tia amaro chu chanchinthar lokhom tu te an zo na chuan he in biak le hun hi eng tika ngen ne yang ti chu heng ram pani ai o te hian an soi theilo ve a amairo chu heta anin biak na an thil soi ho zinga hlo tling ber om chun ta chu mitang in thleng ton hi nia an mitang in thlen tura hianin mitang sipai sang khat anin kol sak te kha in thleng ton an rem tia ti chuan chanchinthar lokhom tu te ma chuanin eng ti khuna nge in mitang chu in thleng ang ti zona chu an chan dan chuan van tlang hreta kan puang zar ri du lawa a hun te po kan soi fel veka thleng thuayang an ti ni ti chuan he in biak na dei zo hianin Ukraine President Volodymyr Zelensky te French President Emmanuel Macron te German Chancellor Friedrich Merz te UK Prime Minister Keir Starmer te Poland Prime Minister Donald Tusk te chuan a hovin US President Donald Trump papot biak hlat nei nan bia anin biak zo hian thu chu siamin heng Ukraine President le European Union ramthen khatroi tu te hian Russia in he Turkey rama in biak na an neya an du dan an ron thlen chu thil pom theilo hulhual ni in heng European Union roi tu te le Ukraine President Volodymyr Zelensky te hian an soya EU ramte chuan Ukraine an thlop chun som zel tur thu an soinon le a Ukraine chungchanga Russia ina
hetiang anga beina to me ka hin European Union tel chuan in thei pato pin Ukraine nung hi kan dol zel don kan thopui zel don ti in an soya hemi US President Donald Trump an biak chung chang hi chuan engen soi puya enge ti chu chanchinthar lama chiang fa ka mu tur om lo ti khan kan soi thei lawanga ti chuan thil lo lang ching te deuh chu European Union roi tu te hian amma dei to khan he Ukraine le Russia ram ai otin biak ma deuh hianin Russia ina indo ti top lo emo in ka hain puang lo ni chuan ni som thum chunga in ka hain puang lo ni chuan European Union ram te chuan Russia laka an shrek na kha an ti chun zom tur le an ti bel tur thun soya hengte wang hian Russia President Vladimir Putin akhan European Union khatianga na zo kan ron noro wang te le US roi tu telamin remna le mon na kong zong turan ron tur ve reng boka wang khan mai chana in biak kha ron rot ta nia ngai pol te pon oma amaro chu mai chana in biak ron rot tu Vladimir Putin a hian Turkey ram hi ron pan ve ta silawa Ukraine President Zelensky a chuanin Turkey ram a zuk thlenga Putin a polo kal ngei ringin mai chana nin bedona mo atia ma se Putin a aron kallawa aram ai o in amirin zong tak kha aron tir ta thunga kha khang te ni wang Zelensky kha lom lo viawa Putin a hianin hetiang ang in biak na arota chon ama nge local karinga ama nen kan har sat nei kan soidun tura ka ngaya ma ro chu hetiang anga ron kal lo hi do izep ka ti hle tin Zelensky khan asoya tina thin rim thu te po asoi po kani kha tiang ang khan po ro kani a Turkey ram hi chuanin he in rem na an nei a hian thil lom om lutuk le thil ro pui lutuk ron hring chok lo ma sela in rem na hlo tling tak in biak na hlo tling tak ani an tia chan chu mitang in thleng ton rugot poka thil hluan ya mi sipai sang khadan in thleng ton chuan nu le pa an fa te ram danga an mel ma ten an kol kha thamon na chung ko sang khatan ron thlen do na thil hlo tling tak ani ve thawe ti ta point an soya Turkey ram roi tu te hianin an ram chu rem na le bon na zon na konga tan eng tik lai po man an phal thu le hun local zel tu ra po heng ram pan ni te hian in biak dan nei len tu chuan eng tik lai pon lo mi khol thei thu an soi ve le pakani ti chuan kan chanchinthar thlir zana pan ni na chuan Israel chuan me ni som puruk zor top ni jing lama khan Gaza marlam an bei le a ti chuan Mizo chogin he an bei pui thla ka hen nun nan chan nia soi nia tu tu mai Israel ina Gaza an bei hi tui chunga te khomwala te le van sanga tang te Gaza hi ben ni wangin tun hnaya anin ti buaya hianin Israel sipaite chetna an tharum tho na lian per pakhat nia soi nia he thil thlang hi Hamas te soidana chon chen na in pakwa le ponin engam za ti cheta nia an tia ti chon Israel sipaite in he be puyan thlak don hianin Palestine mi pui Gaza te kha mun him zo ka in thir filima tuna an mek na tanga in thir chok tur ten an shrila amaro chu Palestinian mi pui tam tak thian an soidan chuan khoi mun mai kan tan mun hi mom to lo Gaza ram chunga hian kan ral tlana mun him zok de kan thria ta te ba se in thir chok ro ti Israel sarkar in min hril re paksia pon ina te kan kho samai pe to mun him hi kan tan om chung lo a mun him pan tur zok po kan thre chuang lo ti in an din mun shom sia ta pon ron soi chok ve a amaro chu Israel se pe te ve thung chuan he an va be na hian fir fiak pol te man rual le an thil nei te ti chet tuma ben ni wangin an tuman hlotlinga fir fiak pol te man rual le khatiang ang an thil nei chi rang rang te khan na satakin an vati chea an hlotling hle ni nein soi ve thung pokani Israel lam hian Hamas ten an rotna an pomma chon na sale zol zokin Gaza chu an bei chun zom sel don ni nan soya achan chu Israel hian tu na hian Hamas te hi in thudel kilom lawa an bitang kol te ron chu vek turin an bei sia amai ro chu tun thleng hian Hamas tin he thu hin la zob du lawa te chuan kan non soi to thina kan han soi non lenga Hamas te hian tu na hian Israel mi som thum pakwa vel an la kol ni hretan ya chung som thum pakwa zinga chun som ni pathum te nung damin an la oma rin ania abak zong chu an thito amaro chu thito te pon ruang te kha ron thon chuaka ron ngeni Israel mi pui te kuta ron hlan tur khan an dua amaro chu Hamas te hian he thila hian tranan la kho tla ta ti chuan Israel te hian nasali azwal zokin Hamas te karna hian pe puyan thla ka hei mai ani lawa Gaza lu tur kong pui zong zong an dang chata tu na hin Gaza hian tran puina dam doya mo ei tur lam pangchi ka eng ba motora phurlu the ni lawa chu wang chon Gaza hian drama tlana sa hle ton ya soi ni boka dram bai ba ka khan in en kol na
มุนดำโดยตั้มตักติดเชียตันเนี่ยตินจู่ไม่บ้ากะดำโดยน่ะดำโดยมันตัวเตละดำโดยมันรัวเตียมเราเลี้ยมตัวเตละดำเราตัวตั้มตักขมิ้นตันตัวตั้มตักแต่เป็นเอ็นกอลน้ำมูบัลันจังเลยที่ตัวเราเนี่ยสวยนี่เวียบอกว่าอเมริกาอิสราเอลเราฮิตส่วนนึงอันนี้สวยเทียมนะจนกาซาเฮียนเฟบรุยท้าเวลาอินกาไฮเรื่องเราเต้นในช่วงคันไอตัวตั้มตักมอเตอร์ทรัคกับผุลูนี่ฟังอินตัวนั้นกาซาเฮียนไอตัวลักช้ำทูลมเราอัลลอฮ์เรียงตีนอันจันทร์ฉันอันสวยเวเมกปกันนี่ที่ส่วนนึงอิสราเอลเล่ฮามาสตีอินการ์จันจินทาร์ดังประกาศชวนอิสราเอลรำไอโอเตจูตัวนั้นเห็นโดฮาฮามาสตีเนี่ยนะอินรำน้อมที่นั่นตัวรินอาหรับรำช่วยตัวเช่นขัดเต้นอินเบียกนั่นในตัวรินนั่นโซมาให้จุลการขัดโต้นั่นวัดจามตัวอามาโรจูทุทาร์ลอมอมเอ็งมาอันละในแต่จวงละว่าอิสราเอลส่วนนั้นจันง่ายค่ะฮามาสเตเฮียนอันมีตังกอลที่เอ็งทูมาเอ็งเงี้ยนี่ชวนลำในลวินอันนั้นชัวตัวนี้ท็อปอันเตียจู่ๆอันนี้เริ่มเลยเทลนั่นแต่พออาเรานี่เว็บปกันนี่ที่ชวนไม่นี่ส่งโปรกซิร์ท็อปนี่เว็บคันอิสราเอลอินโดทอดเทนั่นที่ชวนเยเมนรามาฮอดีดาเล่อาสลิฟลงจลมุนเตอันว่าบอมาแห่งอันว่าบอมาเฮียนินลงจลมุนเตหินัสตะกินัดอันติดเชียนนี่นั่นสยาตินเฮลัยลงจลมุนอันว่าเบนัดชันเดียนสวยจูฮูที่เฮลพอลเตนรัลทุ่มลักลุนันเล่เทียร์ชัวเวลนานาอันมันทินมุนันนี่วางินอิสราเอลเทียนเฮลงจลมุนปันนี่เทียนว่าบิตุมดีนั่นสวยบอกว่าอิสราเอล Prime Minister Benjamin Netanyahu จวนฮูที่เตอันเป็นฮีอับุลตันนัดสวเนี่ยนั่นเสลียจกินฮูที่เฮลพอลที่อันเป็นชุนซมเซลดอนดีนั่นสยาอิสราเอลไปคอยตูจูเงี้ยนี่อันจัวโดนเราว่าจูฟังจวนฮูที่เฮลพอลที่พี่เจ็ดให้เราเล็กกันว่าสวยสาอันนี้มาจวนนินกันไปชุนซมเซลดอนะอิสราเอลเฮียนอามาไปใส่ตูเทลกาเฮียนไงดำนานี่ไงระวังตีนทูรุมตักใส่เชิบกันนี่ที่จวนปฐุมนาจวน US President Donald Trump ปะมีดีลส์จินจุงจ้างกันหันเทียร์เลี้ยงทรัมป์ปะฮีเบนิสองโปรกซ์ตบนี่คันเฮลายอาหรับรำปฐุมนี่ดีลส์ซาอุดิอาระเบียเตกาตาร์รำเต UAE เตอัตโลค่ะอาลูติตอบตาติจวนมีดิลิสทั้งชวนตัวน่าจะเหตุจังสินทาร์ไงทักไล่ชวนนินโหตัวไม่เทียโถน่าจวงตัวไม่เทีย US สปอร์ตจุ่มตัวไม่เทียอย่างเพื่อชุนิเสียตัวโปรแกรมเขาจะเจนตะกสวยนี่ละวะแห่งอาหรับรำปฐุมตลอดที่ตลอดนุ่นเปอร์ United Arab Emirates ขามี UAE อันติค่ะตลอดนุ่นเปอร์นี่ติจวนเหตุ UAE เนี่ยเฮียน US เฮียนรัลถ่วมละมาโถหนตัวอินเริ่มนะอันเสียมเฟลเลยUS ส่วนกลุ่มสมชุงอิน UAE เนี่ยนะเฮียนรัลถ่วม US ดอลลาร์ลูกและดึงอ่อนพอยน์ขัดเละลูกและดึงอ่อนขัดเละพอยน์ลิมันอัชลโดนะให้บ้ากะเฮียน UAE ขบุยอาบูดาบีอะ Artificial Intelligence ละมาสอนนัดนาโถดุนนัตูร์ Mega Data Center Complex US และ UAE เฮียนเสียมดุนันเริ่มติดปะกะให้บ้ากะเฮียนรำปันนิตจวนกอลเปท่าลำปังเสียมชวนาตาน US ดอลลาร์ลูกและดึงอ่อนจะลีสมลีเซนดุนันเริ่มตีตินจู่ไม่บ้ากะจวน UAE รำทอดที่น่าให้มีควอลเจนพูดตู Etihad Airways เดน US Company Boeing ทอดที่น่าสมนิปริยัตเลยทารันเริ่มติปกะทรัมป์จินเฮียนินแห่งรำปัดทุ่มเตะซาอุดิอาระเบียกาตาร์ UAE เตนันเฮียนินซุมโดนนั่นละมาทอหูนัตูร์เงี้ยนี่อินเริ่มนะทอหูนัทุลุงค่ะวาเซียกะจินชัวเฮียนขัดยังทอหูนัตูร์อัตลุกเลยดิ้งอ่อนจวงมันขัดยังค่ะวาเซียเฟลปุยะอันเล่ลำโซตักส่วนนั้นหลอดลิงวิวเนี่ยสวยนี่ปะกะที่ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ไปฮี UAE ตัวลายเฮียนจนจินทาร์ละคอมตูเต็นอันโซน่า US อินซีเรียสรการอาเชกข้าอติตบทัวคานอัฐปุยชินอิสราเอลินอดูดัลติเชมติอันโซจวนทรัมป์ปะคานก็เชลล์จุดยังจุงจังจุอิสราเอลที่ก็จอดเลี้ยมลาวตีนัชางะเฮตียงบัวรัวกันในวังเฮียน Times of Israel จวนอันเว็บไซต์ทรัมป์ปันอารับรำอัตลัวอิสราเอลอัตลัวเวสีเหล่าจูอิสราเอลเต็นมีปุยเต็นลำเชียไม่อันเนียงตีอันลาวตีอินอันเจียกะเฮียนทุเจียกะจวน US President อมโตซงฮะอิสราเอลินเทียนทับเปิร์นียงไงทรัมป์ปัจจุบันอิสราเอลรำอ่างไงสักนัดทินจูอาบานสันังตีอันลาวนีนอาศัยปกันนี่ Times of Israel เต็นอันทุเจียน่าเฮียน US President และ Israel Prime Minister ปัจจุบันวันตั้งเสียตาตรงก็มาอินบานในโมอินโซเชียลนั่นในโลมาเซทรัมป์ President นี่ไว้ขัดได้จวน
tuna president aron ni voi ni na hi chu US le Israel boruak hi chu thilin thlak danglam a om chiang ani an ron ti ta ni ti chon he an thu zia a hian in Times of Israel website a hian Trump pa hi tun Trump president aron ni le hian thileng po a chan na man mo taka nei du mi ania adu ngal zel boka tin America ram chu ele bar le sum don dalama ti ma son na hlok na mu thuai tir atua tin ram dang ten nena indoor ton po in a chan na mu wala dua ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Trump pata na hlok na tura bo a be se yang han the chu tur kha anei tlem ve bok ema chu wang Israel lam a hoi tam talo ani an ti ni zir chiang tu then khat te chuan hemi Trump pan Arab ram atloa hetuna khatiang ang tho ho na tur sum don na le khatiang malak ra sang avasia ma kha Arab ram hian Trump pa hi US ti ro puina ta na an ram ho sakna doktor pui an doktor chu an dua chu mi chan let na tan chuan heng Arab ram apikin Saudi Arabia te hianin Gaza Palestinian te boina chinfel puetan Trump pa hi an duani an itani an tia hei hi heng Arab ram te hian an game chu ni an tia tun Trump Trump pa zin po hi Saudi Arabia chuan Israel nena boruak tha nei turin Trump pa khana nge na chuta chun Abraham Accord ziak turam dive turin Saudi Arabia hi asom nge a chu Trump ma saklama khanem ni hemi Abraham Accord an ti hi Israel te le khung Arab ram hotena inrem na amak uile kel thlen polang ni thin kha inrem na tu thlungan nei na turin Abraham Accord ti hi US malak na in Israel ram le khung Arab ram then khat te khan an ziak fela chuta chun Saudi Arabia po hi Donald Trump pa hian ron tel ve turin asom nge amaru chu Saudi Arabia hian Palestinian te hi independent ram andu pui baksia chu wang chuan Abraham Accord an ziak donani chuan Palestinian te po hian tel ve turania chuta chuan independent ram di phot se kan tel veng tiang lam hoi deuh khan thilan kalpui ni amaro chu tun tuma hian Donald Trump pa hi azin chu president an ni voi nia ram dang official taka tho puina nei tura atlo masak ber ram Saudi Arabia hianin khatiang thule hla ka soipui hun ni nan la shalo ni inzir chiang tu te chuan an soya chuta chuan Trump pa du Trump pa chu kan threka sumdong hausa nia sumdon na lama inrem na han siam pui te lam tanga siama ti chuan Palestinian khami Israel tenan mel ma ber independent an nei thina tura tho puya thlop turin Trump pa hi thlem lun tumaniang ti zong te pon an soya Saudi Arabia chau ni lo Qatar ram te UAE te po henan Arab puyan Muslim pui Palestinian te chon tran lo theilo chu wang tak chuan tun tuma Trump pana heng Arab ram pathum an tlo a hian Israel tan chuan lom na tura wang hle ning kan ria hey Israel lampang website trang te ka han bi kwala an thu je hen Donald Trump pa kan mi chuan vor le Israel nam thian pa nia kan ngai thinina tun tuma Israel tlo lawa Arab ram te kan mel maram kan ei lo em ram te an tlowa ya hlim hlop nge ni khatiang thulom om an han siam pui te hi chu Israel sarkar le Israel be pui tan chun nat takani tiang lam hoi jong tapon an ron zia ka hey an ziak thiamania I Arab ram pathuma chun tuna hin party an thom meka ke ni ro chun an party tho chora la tangin it ve takin kan lo thlir vo tiang jong ten an zia kan ni chu wang tak chuan Israel ram mi pui te ina Trump pana thlau mayang ti an lau thu te po hi an thu le hla le an chanchinthar lama te pon an tar langa amero chu UAE hianin Trump pa kha zona an zota tun tuma Israel itlo lo hi Israel thlau thlata mi ti an zo chuan a thlau thalawe po ti chuang lawa heng Arab ram ka tlo te hi Israel tan po thil thata kani ati ve thunga chu wang tak chuan Trump pa hian Israel ram chu thlau thlak thu tak chu a soilo ang te po chuan a ngai thei tho paka ma kan video ron upload to khan kan episode masalama po khan I karon soi to thina Donald Trump pa hian tun tuma hianin tun nai chawa hian Israel te nena ain thian that na kha kan hemi ki ma ni ngai dan chu po ne loin mun ranga analysis kan han muwa te po hian zir chian na han lip se na kan muwa hianin Trump pa hian Israel ram ama President Trump masak zoka atran bur le tho pui bur engpon Israel mel ma chu ka mel ma an ni ve atiang kha akal pui talu tuklawa chan chu tun tum Arab ram pathum atlawa po hian Israel mel ma em trin pathum Syria te Iran te le Yemen rama Houthi helpol te chungchanga khan
Trump hian borok thar avanea Yemen rama Houthi helpol te chu tuna kan chanchinthar thlir zauna ama sapo kan ron soya Israel in tuna hina wala beime ka chu tilai chuan Donald Trump nen chuan Houthi helpol te hin in rem nan nei der to ni chu ta chuan in rem na po Houthi helpol te pon an soya Israel nen in rem na kan nei lawa US nen in rem na kan nei chu phang chuan US long lian khemi red sea tu percent vilaron veivak chu kan lo kap to lawanga amai ro chu he kan in rem na hin Israel tel lo phang Israel chu kan la be chun zom sel don ti ten soya tin chu ti rol chi chuan Donald Trump hian Iran ram nuclear ral thuam siam chok ni an threat thin khami an nor na konga le in rem na nei na tura an nin tor na ton konga khana tir chuan Israel du dan po angai poi mo viawa a vona po atong kamama Donald Trump patong kam nge ya Iran hian US du dan in zom lo ni chuan Israel kai hroina hnuaya in ram nuclear plant zong zong hi kan ron bom chhevek don tin Israel te kha hei tran pui tho puya khan alam ma chuan em atun tu mai ro chuan Iran ram nena ain rem na tur chung changa po hian US du dan chu tuna hian Iran ram nena kan petoa a document kan pe fel toa chu ta chuan Iran ram chun du thlan turan neya ti Israel ron to mi lawa Israel kha en an mingpo lam tel talawani tin chu mi mai ba ka Syria ram chungchang Syria ram Israelina a huat le US ina a shek na ti top lo tura adu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an April tha US atlo tumpo Trump a shil mol Syria ram shek na hi hli chi lan diri lo a poi don du tuktia a soikha Israel ron mi lawin le Israel shet pui mi lawin Trump khan tun Middle East Arab ramat lo hian Syria ram an shek na thin an ti top thu le an tho ho tur thu kha sai tapoka chung te chu Israel ram tan chuan in hriat thiam har ve de turania he thil hi han thlir zau te po chak oma enga tinge Trump hian tuna hian president ani masak ang nilo taka a Trump ni na hian aram tlo masak per kha pop thi khan Vatican an nu pain le langin han kala ti chon official taka ram dang atlo masak per pathuma arab ram thlan chat na chan hi ngai tu na han seng taila ti chuan mithiam jok tena an thlir na chuan Trump hi he US president ani na anga Arab ram atwa hian amma mimal hlok na le America hlok na tura ngai tua bak ngai tua nei lem lo an ti ni chuta chuan Saudi Arabia tlom sapera Saudi Arabia chuan enge Trump patan hlok nom kan ti chu US sarkar ne na thodun na tur le US sum do na tur han pi le na tur vaibel chia tluk le dingon tel te mek mai in rem na tam tak asiam puya ti chuan Saudi Arabia hi Trump patan enge tangkai na han ti ve thailas khami sarkar anga a tangkai na le an tho ho an tho dun na turang chi kha chu lo da thathaila Trump hianin sumdong hausani Trump organization ting han soitaila Trump patte sumdon na kha heta hian Saudi Arabia khopui ber rier ta hian Trump Tower kha an enge ni sak an tumani chuta chuan an hemi an ram khopui dang Jeddah antia po hian residential tower antia chu siam atum boka chu hei Trump company a organization te khan chu $1 million zanga som thum vel borman hutur real estate khatiang chi in sak na tur in ro puilu tuk sak na tur chungchang kha Trump Paul asumdon na Paul a company ti meng khami te khan malak ro turin Saudi Arabia hianin man la mekani ti chuan he an malak na hi Trump president atana than ni tir lampang khan he thili ti felani to ati chuan heta hianin Trump hianin Saudi Arabia real estate developer anti hemi in sakda lampang ang chile khatiang ang boipui tu lian lut tuk ho khang ang te kha dar global anti dar al arkan anti tenen khan tho ho na an nei to a yanin siam felton ti chuan heng ang zong hi Trump patan chuan Saudi Arabia kha amma mimal hlok na an chung ko sum don na tan po khanin a hlok em dona tin chu mai ba ka chuan Trump pate company hianin LIF Golf League an tia chu Saudi Arabia sarkarina aron finance khamia pokhan golf league an ti he golf in khel na chi khatiang chi kha hoi hot turin an som poka chu wang tak chuanin
ni hetiang ang malak na hi Trump pakhan Saudi Arabia sarkar te nena Saudi Arabia company te nena i thoho nu tur kha i an lo siam fel vek to chu wang chuanin he thil hi i khatiang LIV professional golf tour te kha US golf course ranga te tour ten suk na yanga khatiang ang khan i engeni poisa amak to duai chuang pe pun na tur thil kha atam ani ti chon Qatar rama po hian Trump pa hianin i golf resort le real estate kan ti kha dar global te mang khanin i Qatar sarkar ne na tangrol si khan Trump pa company te khan siam turin golf resort kha an lo in berem vele to poka ti chuan he an project hi Trump International Golf Club and Villas tinia chu golf resort chu hei Mizoram az gan the thiam da tenzola golf course om so tiang chi lian lutuk turu lutuk Khawvel International ho po za puyom lo tur kha Qatar ma hian Trump pa organization Trump pa company te khan an siam dona ti chuan chu Qatar khopui ber Doha te khan kha siam tur ati ani ta tin hei mai ba ka hianin Trump pa company te khanin he thil an ti mai ba ka hianin hlok na tam tak an tel thei do ani chung te chu ania kha golf resort ta khan a branding te a management fee te kha Trump pa company te khan an tel thei do na chung mai ba ka chuanin Trump pa hianin engting nge ni kan soyang luxury deuh khatiang nom chen na thil kan ti do na mi khang ang tam tak kha Qatar lal chung ko tele Qatar sarkar ho tu ten khan tho ho na tur tam tak an nei zinga chuan thlo theina chung chang te po alo tel ta ti chuan hetiang ang taka Trump patte company tele Qatar lal chung ko te na tho ho nan nei thada wang hi niang a ma po kan ron soi Qatar lal chung ko hian Donald Trump pa man tur thlo theina man to u chuak lu tuk kha pe kan tum tak na chan a hlok to lu tukan hlok an hle patangin khatiang thlo theina man to u chuak lu tuk US dollar makta duai zaliman vel kha pe kan tum ta Air Force One thak na turang hiala ngai ania khangang te kha Qatar ram atlo lo thelo na chan te po hi alo ni ve mai thei bokani an chung ko hausak na tel na tur kha ani zela ni ti chuan UAE atlo nun per khami United Arab Emirates chantia khan Donald Trump pate hianin Trump International Golf Club Dubai khan kumsang ni som pasari tang khanin president mas atni vai khatnar khan an lo ngeni nei dei to thina chu Trump International Golf Club ti chuan hei hi Trump pale UAE an mi hausaton to Hussein Saswani tenena thokhowa lo ti fel to kha ania ti chuan hei ba ka hianin damak khami engeni Dubai based damak properties anti company ning chu khami kha Donald Trump pa Trump ni na hianin golf resort aya chung nung jok amo thazok kha siam le an tum chho ni te pon an soi le hei ba ka hianin Trump International Hotel and Tower khan UAE a hianin project lian lut tuk engeni in chung sang lu tuk hotel turu lu tuk te po kha dar global tenen tho bok hianin saka bultan chho an lo tum le ta ti chuan he thil hi hei Khawvela in chung sang ber in chong sang ber ne soithin Dubai ram khopuya Burj Khalifa anti po kha a chung tlak thei hial tur khopin khatiang ang in sang kha Trump pa te company hen sak chon tum poka chu UAE an ya ti chuan hei ba ka hian Donald Trump pa te family kom an chung ko an company hei afapa amilai Eric Trump pan mei ni khat khanin Trump organization kaltlangin sumdon na an han kalpuya hian cryptocurrency an tia cryptocurrency chu hei online na poisa in ngeni indoor ton na khani meita cryptocurrency ti han soi feda chu Mizo tung kan nei si lawa hei poisa fine ni lo crypto poisa online na han in thleng kol theile hausak na poisa pe pun na turulu tukha US dollar tuk le ding on ni vel han invest na tur kha cryptocurrency a hianin
hemi UAE company World Liberty Financial ten en hianin malak an tum chho me ka chung ang te pho chu ani wangin Donald Trump pan hetia tun tuma Arab ram atlo hi USD changtlun atum na le USD ma son tum na piala ma hian an ma ni chung kwa Donald Trump le chung kwa te sum don na ti len na tur le khatiang tho pui poisa mak ta duai tluk le dingon tam tak alo tho pui alo in rem pui company te om na mun le an invest na mun ani wang khan Donald Trump hin a tlo lo theilawa ti chuan kan thlir na pakhata chuan Mizo te na kan zuk tran em thin Israel kha chu tu na hon in do me ka ram te tak ten dia Donald Trump pach te chung kwa han ho sak pui loi na tham tur investment amo sum don na han tho pui na tur kha an nei lo tia soi the ne chu wang chuan Donald Trump patan hi chuanin Israel han tan pura mo han hoi bur kha ya har sari viau mai the ni chu ta tak chuan Arab ho game hin Donald Trump hi a ok ang ti hlawm hle ni sum dong hausa nia mi hausa hian du chin to kan nei lo an ti thi mi hring du am na hin chin to kan nei lo an ti thin ang khan Donald Trump chu sum dong hausa ania ti chuan sum dong mi ani miaw wangin alom zong le I zong tak tur sum don na lama tho ho na tur poisa chungcha tho ho na tur kha heng Arab ram pathum te hian an han tho pui tan han zin turin an som ta Trump chu na tlo lo thei lo wa ti chuan a ma Israelina alo melma em thin le biak that du lo ram te kha a tho pui ber thin Israel ram tran bur thin tu Donald Trump khan heng ram te hi Israel ram po chu tlo du ta lowin heng ram te hi wa tlo ta zoka in thiam to meng chut kha pa kha chu engani soi tur tam tak oma ya kan ngai thatu ten comment lama ron soi ve thung ola chung chu keima mi mal ngai dan chau pi lama hei mi thiam sok te thu sia te le an mani Israel ho website ta ngei te po kan en kol vela Donald Trump pana Israel a thlau thlata deu emni ti hi chu thil lang chiang takani chu abul pui pera chuan Donald Trump hian Israel boina chungchanga po hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hi indonai ti top vat turina dun Donald Trump chuan amma ro puina tur chau hi thira tuna India le Pakistan boina po athu soitam pera India le Pakistan an ti boya in rem turin ma kala ti hian in rem ta reng ani atia ara soya ni chan chu amalak dan ala chuan nuclear ral thom vel hian in ti boi in do su chu ai chuan sum don nam hangin in dorton ula chu in ram pani tan hlok zo ka chu wagin trade atia sum don nai ka han ya engani ka han soi puya ti chuan in rem ta lo ma ti sel ani chu wang tak chuan Donald Trump hian tuna Russia le Ukraine boya po hian Donald Trump hian ka tel lo chuan he buin hin chingfel tak lo chu wangin Vladimir Putin ne hin kanin muangai kanin bianga remna le mona chu ombayang tuna Istanbul Ukraine le Russia ai o palai tin biang chu thil lengba thil ro pui tak han hriat chu tur om lo wanga tia suang tak khan om lo renga ti chuan chanchinthar la khom tu te panan zauna engte anga Putin nen chuan in mu angan tia ani chuan hun rem chang kan siam fel huna kan len munga yang ati hial ni chu hang tak chuan Khawvel hian Donald Trump chu sum don na sum le pai hlok na piala ma khan ama mi mal ro puina turin a ro pui theina tur chu ka tia hei ka vain rola ar fel mai anin rem mai atiang chi alan so theina tur kha du se la wangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ne na in kara po hian Gaza ram boy Palestinian te Hamas te anti boy me ka hian Trump chuan karon president na hey Khawvel paro pui ber thil ti theiper ko dia hey do tu top ro ka tia ti chon anti top mai lom anti ang tur kha in soi theina tur du ni ma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Trump du dan kha azom theila wa chu wang chuan Gaza hian in rem na thoi sela ati kha azom theilo wangin Benjamin Netanyahu tho pui rang hi chu hepa hian min manipulate te hey min engeni de kwalvel me ni ti ni chu wang tak chuan a tho pui thadu ta lo riaw ani chungang te chu ni Trump president ma sap ani ma sak tum te kha chun kan la thawanga US embassy te po kha Tel Aviv tang khan Jerusalem son ngat thin kha nia kha Palestinian hole Arab ram tenan ho ani chan chu Palestinian chu sorry Jerusalem chu Palestinian ten an khopui turan lo huala nia khata takhan Israel ram khopui officiala
an kho pui kha Tel Aviv anga ngai thin kha Jerusalem Trump khana son maka ke ni Mizoram atang pon in la sheve kanga e kut kan lo beng lo chau de kha kha ting kha kan lo lom pui le to ka amara chu tun tuma Trump ni na Trump pa bo ro ki chu adang ta hle ni amara chu hunin la ron threlang Israel hi thlau thla tak tak em thlau thla tak tak lo em ti chu an mani Israel ho website ta tele US lama an analysis anti he analyst ho te pona an se chun hunin la ron Sri Lanka yan lo la thok dun rek then lo la tang rol thei renga amara chu tun tum abjin bo ro ka ro chun Israel ta na lom na tur thi lo om lem lo hle ti ro chu Israel le US lam mithiam te thu zia po hian mu turin oma kha kha ka soi thuilu to gem o ka lo tuilu to ka in ngai dan te po hria ta chak oma ti chuan ka soi zo vek me lawanga ti chuan kan du tok le photanga khami Trumpa Arab Ramzin kha chu ti chuan me ni somporok zur top ni khan Jammu and Kashmir IGP VK Bardi chuan Thu Thar Lakhom tu te ma thu soin Jammu and Kashmira Kulgam le Palwama district ate sipai le police te tang rol in nithum liam ta chung khan firfiak pol parokan kaplum tian soya hean malak na hi tuntuma pahalgama poi khoina thlenga wanga India sipai te le Jammu and Kashmir police te na firfiak pol te thei pato pa chum lo chat lawa an be chun som sel an dap chhuana konga ma alak na kha lakal renga chu wang chuan he Jammu and Kashmir a hian firfiak pol te an chu vek an tha chimi vek theina turet man la me ka chu ta chuan tun ni thum liam ta chung khan firfiak pol mi mi paruk po ka hlom an ni thu a sei bokani ti chuan apanga na chuan Congress troi tu hlun le Rajya Sabha MP ni mek Union Minister hlui te poni pi chitam param kha kan la ranga chitam param chuan Congress le an thurol pui te telna India block malam chu ngai tu chian ngai hle ni in asoya heya thu soina hi Congress troi tu Salman Khurshid le Britun Jai Singh Yada fatele khabuzia contesting democratic deficit ti Delhi and lang zarna athu soina soya heta pi chitam parama tu soina hian India block te malam hun hi a eng viau lo ni na soya amai ro chu tu na hian ke dar ta po ni chung lo tran chun la tang ho ve renga amai ro chu I kan la in zum thavek em ti ro chu ngai tu chian ngai takania boina tam tak an nei ni na soya trăng hậu reng turin alati thei renga hei ai thazok pon kan thok ho theya amaro chu chu kan India block te kan tran ho theina tur chuan hun ala du tam viawang ati pokani chitam barama hian kumsang ni somni pakwa lok sabha in thlan pui chu apoi mo don lu toka achan po democracy tak tak lak kir le theina hun turania BJP ten tuna hian heti khoparei ron rel to a Indian democracy chu atla cheme ka achan po tuna hian India rama hei CBI kan ti te enforcement directorate kan ti te la court thleng te election commission te thleng hian BJP sarkar lai puyan thu nei na mang hian man ruan man zel to wangin India ram democracy hi ngai tu chian ngai lu tuk le mimal tlem te te thu nei na at kun lut me ka chu wang chun chan chho anga ya kumsang ni som ni pakwalok sabai in thlan puya hian Indian democracy hi BJP te laka kan chan chok lo ni chuan siam thale tur chuan thila har satal tong ti soya chu ta chona soya chuan ama telna party Congress party tele an tho pui India block tia in tel khom ho kha an malam hun ngai tu chian ngai hle tuna hian a mingin kan la in chel khom mai mai a kanin hlom thatak takem achung rela ti ero chungai tu ngai amaro chu ta in hlom thatur pon hun ala du viau dona chu wang chon ma bak hi a eng viau lo ti soitel pokani tin hemi mai bak hen hele khabujek tu Salman Khurshid po hian pichitam parama thlir na hi aron tom pui viau Salman Khurshid po Congress mi thonia heng India block chungchang chitam parama na soi hi kan ngai tu chian anga ya India block te po ama aya ngai tu na sa kan sena Congress party le atran rol pui ti hen BJP le thal ngai tura ma kan lak lo chuan khuwa kan tlai thei ti angjong te pon aron soi vele ni chuan aparuk na chuan Manipura zone na thlak roi tu sang tele politician an MLA ni lai somjinga paruk tak khan in sarkar lai puine na in biak dan nei le huna tuna zone na thlak helpol sang sarkar in suspension of operation apon nan ten ne na in biak na sarkar in nei ma chuan an tel to lo tur thon soya achan po zone na thlak helpol kan ti India sarkar lai puina suspension of operation apon nan te hi he anin biak na hian zo na thlak te ai o turin heng Manipura zo na thlak pol sang roi tu te hianin
anti fel ta ni nan soi he anti fel chung changa an thungai tu na hi gau hatia Assam Agriculture University Guest House anin mukhoma an han in nge ne in kom rei ko badar ka rok don in kom nan ne chutan thutluk na chuan India sarkar lai puin mei te te le zo na thlak te in kara in rem na do kan kil tura min som le huna Manipura zo na thlak helpol sang India sarkar lai puin suspension of operation apon nan shroi tu te hin zo na thlak io in an kal to thunga ngan tia chu an ti na chan po zo na thlak helpol sang te ka da pui mo an dua chu wang chuan an laka po India sarkar lai puin ngai tu na thazok te sena in biak na mumal zok anei pui an du sakna tur len kar na tur tan te pon so hei hi meitei lampang chu ti thin rim viau in arin oma chan chu meitei tlom ngai pol sang le sarkar sarkar chun sialo meitei mi pui ai o te hianin India sarkar lai pui na zo na thlak helpol som ni panga zet te suspension of operation apon nan khan du lo em heng helpol te hi India sarkar lai pui hena tho pui awang ai chan vion tu lo tun kan buina chungchang a po hianin heng ho hian na satakin meitei te min ti poya kan chunga nge ni hleilen na satak helpol hian an lan tira chu wang chuan India sarkar lai pui hian heng helpol te hi dan lawa outlaw puang ro setia amaro chu puang du lun suspension of operation an nei puya chu wang tak chun meitei helpol te na meitei pol te na heting zo na thlak helpol te nena do kan khata han kil tlana remna thu han soikha zo na thlak ai oa tir an ni to don chuan an thinarim viau narin omani han boruak kalzel to reng tin nge aron London chu hunin aron Sri Lanka chungte chu nia ti chuan a pasarina chuan India sarkar chon Khawvel ram sanga pahalgama firfiak te poi khoina chungchanga Pakistan ram in rol dan le Pakistan ina kha firfiak polte a thopui dan soifiana nei turin India ram political party sanga politician te atir chok to nen Khawvel hun sanga India sarkar lai pui chon hetakal chok tur zinga hian MP ni lai chu te chu pol riata an thenanga group riata thenan nianga ti chuan MP chok ponelo MP ni to lo ma se India rama politician hlun tak te po an telanga tin politician mai ba ka hian India sarkar ai o ram danga palai na lo thok thin khating ambassador an tiang chi tele embassy na thok thin abikin Indian Foreign Service officer pension to te po an jinga henan tel dona heng India sarkar IOA India ram politician tele India mi poimo lo ni to thin te India mi challang te timayang India sarkar lai pin tir chu tur te hi me ni som ni pakhat atanga ni som ni pani chung hian Khawvel ram sanga chu group riata thenan ni dona khang te khan an tlo dona an tlo tu ram tamzo ka chu nge ni at kim chang kan soi thilawa United States te United Kingdom te European Union ram khung sap ram Europe ram sang te South Korea te Singapore te Russia te Japan te South Africa le West Asia ram sang te tlo in an chok tona tin team leader tu te pa sarkar lai pui hena ti felvek to chuta chuan tu na ro relai BJP chau ni lo ep tu lampang te khatiang ang chi MP le politician thlun tam tak ta kha khang team leader a khana rota chungte chuan India din mun le India ina Pakistan poi khoina amu dan soifia turin Khawvel ram sang sarkar hroi tu te a dor tur le in vain soifia na nei turin atir chok tona ni India sarkar lai pui hemi foreign policy kan ti te hi aro pui thlota chu wang tak chuan tun trum Pakistan nena borok kan han nei hata po India hian ti hian Khawvel hriata mai phi fai na tur la en soifia na turin politician sang te tir chok dona Indian foreign policy poiser thamani tun tuma Narendra Modi le Amit Shah kai roi BJP sarkar lai pui hi chu an thil ti dan kong tam takai chon fakan phu ve emani chu wang tak chon India ro puina te foreign policy mumal takanei te hi India ro puina alo ni vezela ni ti ta pokha ni kan han comment le ta duani kan video sei le ta hle mai ti kan du tok le potanga kan video min lo ngai hlut sak thina kan lom ema comment thatak tak ta kan mua ron comment zel turin kan som chewa tin subscriber ta po kan pung zela in zawai chunga kan loma la subscribe lo ta khan min lo subscribe sak zel ula like te po in la sung lo ula tin a share tar chungcha ka chuan in kuta kanin katania ti kan du tok le photang